Svi moji achievementi su otišli papa. Tako da ću ja morat sada sve ponovo ti achievementi rad. Znači, čekaj će mi ekran, pa kuko mi ekran, nema veze, ajde. Dobio sam, evo, Iron, dobio sam kao achievement za Iron, advancement, isto. Cramp, dobio sam za Cramp, evo, srušim Cobblestone, dobio sam za Cobblestone, eto. Spavat još ne mogu, nema veze, aj nebitno. I sada idem kopat. I naravno zaboravio sam nešto, to ne bi bio ja da ne bi nešto zaboravio. To je sasvim logično, to je, ne ja tu šta govorit. Jako, uzmem u desnu ruku, lijevu ruku i eto. Pošto ja mislim da se Iron nalazi neđe na nivou vode, ja mislim da bi to trebalo, znači da bude sam malo, da vidim da prokopam. To bi trebalo biti neđe na 60 bloku, tako da treba se to još puno dobiti. Kad držiš shift i klikneš F3 pojavi se ovaj tu krug kao neki. Ali ja nisam baš nešto siguran šta bi taj krug trebao značiti. Oj, kofle! Samo da vidim koji sam nivou, na 70, znači treba još 10 blokova dole. I znate šta sam odlučio? Odlučio sam da ću reći pusti to i odem ja evo ovdje tu, pošto znam da će to biti stepence pa će biti puno brže. Znači 60 blokova, evo, tu, tačno. Gdje je još malo iznad, ili? A neće tu, 60, okolo 60, nek bude ovake. To bi trebalo, znači, tako taj iron da bude. Evo da se zna, 3 bloka ova, 4, tak, te blok cobblestone ću tu tak postaviti da se zna. Joj, hranu sam zaboravio, nema veze, nisam puno gladan. Puče, krampa, čovječe, kad prije puče. O nema više irona, nisam ni do pola onog česta ljebat. Što je ovo crni čestovi ljebat? Gdje ti spavaj, možda tad neće biti. Ja izgleda da je do noći i šejdera. Ja mislio što bi... Ja, nema više niđa irona. Ima sam drveta i mogu stikove napraviti. Da mogu od stikova napraviti kramp. Sad pokušavam kao penjat gore sa ovim tim što to smeće. Joj, vidim kako mi se pickaxe prazni, otiće mi taj pickaxe, pa neću imat irona više nikako, joj. Znači problem. A dobro, možda i mogu otići u village, pa možda bude neki iron golem ako nekog villagera udarim, baci spawn iron golem. Joj, vam mračno, zaboravio sam o svijetu. Kopat ću 2 bloka od ovog, znači da, pošto sa ove strane mogu vidjeti gdje je iron i s ove strane također mogu vidjeti da je tu iron, tako da, znači samo ću kopat svak, kak sad kopam, znači 2 bloka razmaka od tog što sam kopao bio, razumiješ, kontaš. Imam jednu ideju, to je da kopam ovako pravo i onda kada tu nema ništa, onda se 2 bloka odmaknem i onda ovako. To je jedan od boljih načina da dobiješ kao iron, ali nemam ja sreće da dobijem iron. Šta će mi ovo sreće? Razmišljao sam da napravim iron farm, ali mislio sam da to ide tek kasnije, kao kad malo bolje budem opremljen, kad mi iron onak bude jako mrsko kopat i to, mislim, da na sljedećem nivou da skroz da ima full netherite i onda tad kad budem imao full netherite da ne kopam više nikako, osim kad trebam na primjer diamonde i to. Sada ima i jedan dobar način da dobijem iron, ali to je malo opasan. U prošloj epizodi sam umro, ja mislim više puta, čak 2 puta. Treba mi cobblestone pickaxe koji ću dobiti od ovo tu 3 uzet. Dobio sam mačin za običan pickaxe. Smeće od pickaxe. Uzmijem hrane, neću toliko, pošto, znate, lako je umrijet tamo. Zapravo, vidite, ja sam pronašao jedan jedan cave, jednu pećinu. Tako da ću tu pokušat isto. Prvo ću tu pokušat pa ću onda tamo. A ček, ovdje, uspio sam je naći.
A ne, ček, to nije taj. Pošto vidite da je premala neka, šta evo, ima samo kohleta. Ali bome ima puno kohleta. Gdje je sad ta pečurna koju sam ja vidio? Ne, ovo je mala neka pečurna. Mislio sam da je ovo samo kao rupa u podu. Uj, vidi zombari. Tako, prvi kill. Koliko sam ja životinja, to jest koliko sam ja tih mobova ubio, to je čudo. Duboko ovo nešto ide. Dobro, ovdje tu nema ništa, pošto ne želim da trošim cobblestone. Jedan blok cobblestone. Tokom cijele epizode ja pušem no. Ja mislim da je ovo zadnji kohlet i bome jest. Sada, znači vamo je ovaj izlaz i sad idem vam. Ovo ogromna pećina. Oj, skeleton, nisam ja tu ništa bio, oni se ne mogu, ja mislim, popet kod mene, tako da ću ja ovo kohleta šta ima sve iskopat. Da ne more past, mislim, da nije ivica, to. Just me pogodio, odakle? Joj, ja malo jedem, znate, ogladnio sam. Ne valja se borit, ne valja rudarit praznog stomaka, to uvijek Šemsa govori. Zato što je Šemsa gnom koji rudari. To se rimuje. Ojoj, creeper će puknut. A ja želim... Znate da će mi za rakete trebat barut, mislim, za rakete koje će mi trebat za ovaj elytru. A kad ću ja dobiti elytru? To će biti dugo će trebati. Dugo će mi trebati. Idem prvo van, da pojedem nešto, pošto nikad se ne zna kad će creeper izletiti ili koščur koji će me možda asaltirat, ubit. Možda i enderman koji... A ne, ja niđe irona. Ja kad sam počeo jednom speedrun da radim, bilo irona na jednom mjestu, jedno stek komada, ja sam ozbiljan. Šta je ovo, kolika pečurna? Neće ja tamo ići, ali ja sam vidio vam iron, tako da ću ja to pokupit. Ja mislim da će vam dole biti dijamanti, pošto to je ispod 0 levela, jel? Nije bome. Možda jest ogromna, ali nije ispod 0. Ne, ovdje ništa, ali ću za svaki slučaj osvijetlit da se mobovi ne bi spawnali i da me ne bi pokvarili. Ja sam se problem totalno izgubio. Ne znam više, ne mogu naći izlaz, ja mislim. Jel ovo taj izlaz sredina? Nije, ovo je sam lava, ovo se nastavlja još. O, mene ja kraja. Mislim, već sam skoro pa odustao. Pješ odavde, nisam ja tu bio. Tako da oni ne mogu lijepo proći. Ja nekako pobjeći odavde, mislim pobjeći, otići. Jel ovo nije početak, jel da? Tu je zemlja, pretpostavljam da je tu možda izlaz, ali ne bi rekao. Ovo je izlaz, ja sve tražim gdje je izlaz, ono tu je odmah pred nosom. Nešto imam, ajde dovoljno tog irona da craftam samo jedan pickaxe. Da mislim da bi treba još jedan iron da bi mogao craftat 2 pickaxa, pošto već imam jedan tamo. Samo jedan iron mi treba, dobro je pa znam put sada do tam gdje treba doći. Dobro. Joj, čujem još jednog skeletončeka. Dobro, ubio sam njega i sada da vidimo. Ovo neki kejvatin. I ovdje mogu umreti sam tak. I ovdje na kraju nema irona, super. Kola imam, brda, stek skoro. Ali evo kad sve sam valio da ja iskopam još malo. Super, jedan cijeli stek da imam, ko čovjek, a sada, zašto veliko uglja ima, ali nema uopšte irona, mislim, malo čudno i treba mi iron i ne irona, pa mislim, logično zašto bi mi dala igrica irona koje ja želim iron, logično da neće. Samo jedan iron mi treba, daj mi iron maska. Dobro ovo.
Dobro je, neće se prosut još. Mislio sam da će se prosut kao, da će ići po meni, ali neće, dobro. Idemo evo vam dole, da provjerim šta ima ovdje. Joj, ko me uvali ovo, ko me natjera da igram ovu igricu? Šta je ovo? Nema Iron, ovaj, šta me nešto mrzi, šta je ovo? Evo ovdje tu ima, ovdje tu nisam istražio. Ali nema tu Irona uopšte. Možda gore ovdje, ali mislim da je to put samo da se vratim nazad kući, ali to neću, hoću Irona. Istražio sam bukvalno cijelu pećinu i nema Irona. Mislim ima samo jedan jedno to gdje se nalazi Iron. Ali nema Irona uopšte. Pa gdje sam ja sada? Jel ovo kao vrh? Se mogu tu vratiti. Tamo što više idem, ja više na dole idem već. Tam gdje valjda trebam da idem. Na gore. Dobro, ovo ću zanemariti da nije postala rupa. Evo ovaj zombi. Treba će mi Rotten Flash zato što hoću da prodam seljaku za emeralde. Eno je moja kućica, to jest ona mala kućica koju jedva trebam izgraditi. Baš je lako ovakvu malu kućicu izgraditi ko moju. Pogotovo kad ti igra ne da Irona. Čujem zombija. Dobro je, uspio sam se uspavat, nije me probudio, čuj. Oj, iza mene je još 5.000 zombija, šta je ovo? Evo, 2. Još jedan naravno, i još 2. 3, treći je, četvrti je, sve sam i ja pobio sam. Ja ovaj video toliko dugo snimam da mogu napraviti 2 ili možda čak i 3 videa o tom jednom. Kontaš, šta hoću reći. Ovako, sad imam ova oba krampa i sad mogu ko čovjek da kopam ovo što sam započeo odavno, jako davno. Šta je ovo? To lapis? Otkud lapis? Ovo je 50 razina i tu je lapis? Nisam to znao da se lapis tak spona na tim visinama. Mislio sam da je to neđe na 30 visini. Onda je vjerovatno ovdje nije uopšte Iron, pošto je tu lapis. Mislim, jest tu Iron, ali teže se nalazi. Znači, Iron bi trebao biti malo višlje. Znaš šta, imam jednu ideju. Znači, ovako se 3 bloka odvojim. I ovdje tu sada kopam sve ovo. Znači, otkako sam ovdje kopao bio, znači 2 bloka razmaka da mogu vidjeti, znači s ove strane i s one strane kao da ne moram kopat 2 bloka više, kontaž, razumiješ? Ima puno veće šanse da nađem Iron. Čovječe, ova mi igra baš ne želi dat Iron. Kuće, opet kramp, oj. Čini se da u ovoj epizodi neću napuniti cijeli chest, ali sam barem pola uspio, tako da ću sa tih pola sagraditi najviše što mogu da sagradim. Ili zapravo 2 Irona? A ne, jedan sam uzeo, joj. Sam da se napravim jedan pickaxe. Sad da mogu srušiti ako nešto pogriješim sa blokovima, da mogu srušiti ko čovjek. Neću uzeti sve zato što sam glup, pa sam ću uzeti to. Sam isto ovdje tu. Tu ću napraviti kao da se moraš popeti odavde, da zapravo tu u sredini da budu neke stepence i ovdje tu će biti moj chest room kao na spratu ovdje tu. Ako me ne kontate vidjet ćete i sami. Eto, ovaj sam dio završio, sad treba da napravim ove zidove. Trebam da upgradeujem zidove.
Pa ja, zid, isto to. Ček malo sada, 1, 2, 3, 4, znači ovo je tačno blokova kako treba da bude. A mislim da ću napraviti peti blok, ne sjećam se, znači, mislim da će taj peti blok kao bit, evo ovako da se pravi. Tak. Znate već sami da sam vam jednom rekao da kao pravim dvorac koji sam već jednom napravio, tako da sam već nekako isplanirao kakav će ovaj da bude. Sličan tome. Samo što je ovaj duplo veći. Ajde, valjda me neće neki skeleton snajpat od toho pa da me skine s ovog. Znači 1, 2, 3 i onda kao još jedno. Znači sad bi to trebalo ovako da poduplam. I ovdje tu unutra isto trebam napraviti kao to, Znači ovdje će biti one ljestve. Sam da ja nešto provjerim. 1, 2, 3, 4 onda kao 5. I dobro sam, znači ono gore sam dobro napravio. I za sad će mi ovo tu biti kao da odem gore, ali kasnije će biti ove medrevine. I eto, to je bilo zadnje to što sam imao od to. Sad imamo osvijetlit da se ne bi možda slučajno spawnuo creeper i da mi ode dvorac. Mislim, imam tak mal dvorac, tak malu kuću. Evo, zapravo nekako ću ovako da napravim da bude ukrasno. Evo, je li ovo dobro? Nije. Svaka 3 bloka, eto, nek bude. Ne mene svaka 3 bloka. I svaka 2 bloka. Da, to je ružno izgledalo. Onda će svaka 4. Šta je ovo, uzeo sam sam 22 uglja. Treba meni stek. Tako. Jako, kraftao sam sada puno bakakoljeva. Oj, uplašio me Enderman. Neće više nikad. Ne smijem da se bijem sa Endermanom, inače će on mene satrat koji svaki put. Čuo sam Witch 3 swatch, Witch food watch. Opet sam je tu. Želim da je čujem. Odbij babu. Gdje je baba? Dođi vam, babo jedna. Niješ ti to stić popit. Dobio sam... Što sam dobio kosti? Ne, čekaj, to sam dobio skeleton. Dobio sam samo šećer. Šuger. Da će mi to za brzinu. Znaš šta će mi? Treba mi za tort. Ovdje bi mogao 5 blokova, svaki 5 blokova da napravim. Glupo je ovo. More 2, svaka 2 ovdje gore. Aha, more sam se ja malo pogriješio. Eto, i osvjetljenje gore zapravo nije još gotovo, čekaj, moramo ovaj kao krugove 2 osvijetliti. Jedan cobblestone. I ova epizoda je gotova. I to je to bilo za ove epizode, mi se vidimo sljedeće video. Ova epizoda je bila toliko duga da... I to je to bilo za ove epizode, mi se vidimo sljedeće. Brzo, čao! Ova epizoda je bila toliko duga da se ne sjećam kad sam počeo snimat i pao je mrak.